Pemirsa ngeninin indik penglimbakan COVID-19 varian anyar Afrika Selatan miwah Inggris medui risiko penglalahan sanedangan pisan. Punike mawinan Wakil Gubernur Bali Cokorda Oke Arta Ardana Sukawati Coace mepengabdi majeng krama mangde setata anut ngelaksanayang protokol kesehatan. Coace mausang ring eling krama Bali sejeroning nyokong pemargin vaksinasi COVID-19 nyinayang wilangan sanedat becik. Ngantos mangkin saking kewentenan kramo Bali antuk 4,3 rasa kalih yuta diri. Wenten 100% sane sampun molihang ayan vaksinasi COVID-19. Coace mausang anu tering data sane sampun keturek sain, Bali molihang ayute 100 dosis vaksin COVID-19 sane kutamayang majeng krama. Saking target 17% penduduk Bali sane pacang ke vaksinasi ngantos penguntat Juni, wenten 100% sampun molihang vaksinasi. Kawohen taler yadiastun sampun nerima vaksinasi, krama kepatutang staterajek ngelaksana yang prokes sejeroning ngerakse angge suang-suang mewah angge sanelianan. Punika mawinan sejeroning usaha nicapang rasa yatne-yatne samian angge patut pisan ketincapang. Coace taler mepengabdi majeng krama Bali sane agama Islam, sampunang laksana yang mudik ring lebaran warsane mangkin. Tetujuan nyani inge punika antuk nambakin pengelala COVID-19 majeng keluarga sane cenek ring genap lekadan. Bali Pos Ngudi Ngayang.